باش تماشاوان چارپل مدیا سرناو مالباتا چارپل مدیا سلاو و رزگرتن خوب پیشکش و همی تماشاوان کردستانی دکم از ویدارم به هفته و پیش رو جامعه هرتم گش و خوش به مرحبا تماشاوانا به هفته از بشتر ببم هوال بنده کک باران جبر که قاسم ایشوی هبو و روژه لسر روژه به ایدی از به هفته بگم گل تماشاوان امزانن بویر و کریار ایگرم و اویجی گلکن تشتین بالکش دوار پرسن کو کردستان تکل دارن هنا کی بدنگی کی هی یعنی بدنگی کی اوی هی امزانن کردستان باکور دانو سندرن پارتیا و دمه داجی ام پراتیک داجی دمینن گلک چالاکی و بیرهانین و خباتن بهبدورای تنکرن بهبدورا پرس کنفرانسن کو بهبدورا تنکرن افشی نیشانا گرمایا ریخستان کردستانی و کسایتین سربخوا کو پیشروشه مرف بهتر هویدار دکه کو ام کاربن بگیجنن آستکی بریخستانی و هفار یعنی مالا خو مالا کردا پچکی بر بهودو بیرن افجی یکی باشده دوام والا از باور دکم اتزانم یعنی نکو باور دکم واحد تدوان کارات هاوی یعنی هم بر پرسیاری پارتیا ولات پاریزم کردستان دوان ایشادا و همجی دبکو دنگن بهتر جمته هبن دوی والدا و پیرات کاری مثلا افی دماجو هیجی بچن گوتناش برکو حکومتا ترکیه به هوا که سست اوید چلی هر تم دویجا او رد باشه و به پرسکرکه و به اویه لیخوانه هفیا اوی جد منن هفیا روشا ایران و اسرائیل و امریکا و چی باندور زر کردستان بکه پیش روشاوی چاوبه جبو او دویجن یا هرما به ترور دوی وارداشی خود گران دکن یعنی هدی داشون آلیه دم پارتیه جو خانه او دکن جبو کسی در دولا خو اخنا بکن جانار اخنا دکن دبیشن درنگ دمشه و نظارم چاو فلان بوان لی درنگ وزوبه مشاش تنه مثلا افیو مثلا اف گرتی ممکنه دوی وارد برکی گرینگ به بردانه و کسی کوچک دینه جوابن جبوش خون مثلا کردا دا کردستان دا تو پیشنیار و اوکی نه و کمیسیون هایی و نه دخواست عبدالله هایی و نه دخواست حکومت هایی اوش چیزی دنه دوام وارد هنه که دست به او بکلی به هفته می بچکی سر دیروکو و بویرن اوشی بسکرن تکبارن یعنی براستیجی روشلاتا ناوین daha بهترشی ده هر چهار پرچه کردستان ده گلک بویرن نو و تشتین yani bejim planan yani bejim ki devletin da girker demeşe yani edi kuyadeke le her çar parçacı du xattin kurda hele xatek ya entegrasyonu xatek ya Kurdistaniya ya millet pareziye ya velat pareziye yani em bejim ki em debinin جعالیکیده روجابای کردستانی و خطا انتگراسیون چه آنی سر کرده و لعالیکیده لباکور کردستانی به نوی پیواجوی تو ماف جبو تو ماف نتویی کرده یه کلکتیف تو خباتونه و بس جبو yani bejinki naha rojev daxistine yani seroke yani bejik seroke PKK ve rolavi çibe ve statüyavi çavabe ve bejinki çika hevi ve mafevi hevi hebe tunebe tevde daxistine ve pevajoy yani o berasti ve pevajoy ki fazla
hepdin Kurda entegreyin Türkiye'ye bakın. Yani vejin ki problem ne problema milletekiye ne problema velatekiye problema yani em beşi şahsi şahısaya vakı beşi ki nem kolektif ve kesayeta dixwazin probleme binin ve astı. O jaliki de em naha le başvuru Kurdistanê de nerin aynı xet li wê dirajê dixwaze hem tişta bike. û dîsa em bêjin ki Rojhilatê Kurdistanê jî lê li qarşî vana jî divê xeta Kurdistanî jî projê wê hebe. Em wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê me ji bo Bakurê Kurdistanê me gotî divê em bêjin ki yên te nêzî hevdû bin di yek partiyê de yani Partiyek Kurd ya Kurdistanê û yên ke nikaribin di nav partiyekê de jî bicivin em yani eniyek, bereyek, platformek netewî demokratîk ya millî çêbikin. Di vî warî de xebatê partiya me proja yên partiya me hebû ke em xebatek yani Kurdistaniyên ke li Bakur karibin werin cev hevdû xebatek me meşand. Meşand û di çardê Adarê de me wek em bêjin ki konferansek me pêk anîn. Vê konferansê de Partiya Welatparêzên Kurdistan, Partiya Sosyalistên Kurdistan, Pêlkurt û paşê navê xwe kirin Wejîn û kesayetên serbixwe. Erê du partiyên dinê jî beşdar bûn. Partiya Demokratên Kurdistan Bakur û Haqpar ewana jî wek çavdêr beşdarî konferansê bûn. û di wê konferansê de me wek em bêjin ki yên ke konferans pêk anîn me gotî ihtiyaciya Bakurê Kurdistanê bi dengekî wek bibe bersiv û wek meclîs adresek daxwazên milletên Kurd bîne ziman adresek jêrpêwîst e û ji bo wê jî hevkariyek pêwîst e û ev van gavê me jî ji bo hevkariyê gavek biçûk be jî gavek e û em dixwazin vê hevkariya xwe piştî wê jî em bêjin ki 28 Adarê de ji civînek çêbû me got em dixwazin wa em bi hevdû re wek adresekê çêbikin. Adresek Kurdistaniye, hevkariye Kurdistaniye li Bakurê Kurdistanê çêbikin. Lewra ji alîkî de yani xebatên entegrasyonîsta û devletê li Bakurê Kurdistanê pir em bêjin ki dimeşe, xebatê xwe dimeşînin û êdî yani mi goya mesela Kurd û Kurdistanê daxistinê asla herî nizm ki yani mafên serokê PKK Abdullah Öcalan ve em bêjin ki mafê hêviyê bidin, statûkiyê bidine yan nedine. Yani ve Kurd çawa bin ve em bêjin ki daxwaza em bêjin ki Welatê Kurdistanê çawa be ve em bêjin ki de Makazagonê de mafên Kurda ye ve hebe tune be evana tebde ve tünetê hesab kirin dibên me pêvajoyek yani em bêjin ki aliyên PKK û HDP yan jî demê ew dibêjin yani em bêjin ki pêvajoya çareserî li gor xwe hin tişta dibêjin lê aliyên Tirka jî dibêjin ki devletek yani Türkiye bê terör. Mesela Kurda daxistine bes mesela terörü. O ev yani devleta Türk daxistiye mesela terörü. O PKK demci daxistiye statüye ji bo Abdullah Öcalan ve çibe ve çinebe. Yani mafên Kurda ve çibe
ve daxwazê milletê Kurd yên acil yê stratejik çibin tu tiştek derheqê vana de nayê gotin û tabii li dijî vana jî bi rastî di nav milletê jî yani nerahetiyek, nerazîbûnek pir zêde çêdibe. Lê ji bo ku em bêjin ki milletê Kurd dijî vê projê dernekeve ji alîkî de dewleta Türk, ji alîkî de yani derdora demê û PKK gelek zexta û civîna û hin tiştên çalakiya ji bo ku yani millet mafên xwe netewî û daxwazên xwe netewî mîne ziman gelek tişta dikin. Me goya li dijî vana jî divê Kurdên welatparêz, Kurdên Kurdistanî jî projê wan hebin û li dijî vana derkevin. Bibêjin ki me wek Partiya Welatparêz got ki yani divê Kurd bibêjin em milletekin, mafê me ji milletbûnê hene û em wana daxwaz dikin. Niha yani bêguman ev danûsandinên Partiyên Kurdistanê li Bakur domdarin. Mervêvîdar e ku ev çalakiyên bê demên dawiyê ku bi hevdûra kiryar û tên kirin ev domdar bin. Hikûmeta Tirkiye jî bi havakê kar û îşê wan xwaniye baş dibe ji rewşa xwe razî ne û bê dengê hêdiyetî dimeşînin û beyanê wan jî dibêjin rewş baş diçe. Li vê heftê dixwazim ser ev ê hinkî bisekirine yani bûyerên dîrokî hinekî hene û rojeva me jî têkildarin ji ber ku gelek li van bûyera li her çarperçê Kurdistanê li diasporayê li her derî rojeva Kurd dagirtin. Yek jî rojnamegeriya Kurdistanê yani ku em dizanin 1898 da rojnameyekî bi navê Kurdistanê ji alî Mextat Midhat Bedirxan ve li Qahirê, li Sirgûnê, li Koçberiyê hat weşandin. Ev ê rojê ji alî gelek aliya va giring e. Yek jî cara pêşî ku bi warê zimanê Kurdî va rojnamegeriyê da di warê siyasî civakî û ew ê da kete qada jiyanê, qada têkoşînê evî aliyê wî giring e ji bo Kurda ne tenê hema heyala derketina rojnamekî ye. Yadin ew rojname ji ber ku li dervayê Kurdistanê hat meşandin, li Koçberiyê dest bi weşana xwe kir. Bêguman ji ber zordarî û ew ê jî li Koçberiyê jî ciyekî tenê nema. Geçû London, geçû bajarê Almanya, geçû Swîsre û zivirê Qahirê û yani ji ber ew zordarî li Koçberiyê jî dewleta Osmanî nehiştin. Yani duê çaxê da jî pêşiya ziman û çand û ewa Kurdî girtin. û îro em dibînin bi sedan rojname, kovar, weşarên dinê û îro ku li ser ew ê warê televizyonê û radyo û gelek weşanên ew ê civakî da rewşekî astekî baş daye rewşa Kurdistanê. Ev hemî bingehê xwe da xebatê encama mala Bedirxaniya ku wê çaxê gav avêtin berhemê wan e, encamê berhemê wan e jî. Bêguman têkoşîna netewiya milletê Kurd, xebata siyasî têkoşînin ku li serhildanên Kurdistanê hatin dan, ku encamê îro li perçekî Kurdistanê azadiyekê heye Herêma Kurdistana Federal û perçên dilê da jî her têkoşîna netewî û civakî didome jî lê warê wêjew, edebiyat û ziman û ewa Kurdî da ciyê vê kovarê destpêka wê ciyekî gelek giring û bêhempa digre. Ji ber wê jî ev ê rojê Kurd li her derê cîhanê ciyê kulê ne hem perçê Kurdistanê hem derbayê Kurdistanê wek rojekî rojnamegeriya Kurdistanê tê pîrozkirin. Em bi xwe jî karekî ew ê jî dikin di vê münasebetê dixwazim bînin ziman em arşîva Kurd didin hebûdû
لسر تورا انترنت کو گلک تماشامان مجی جی هایدارن چه قاس واره تیپ لاتینی ببنگه دا وشان کردستان لسر تورا مدیای آرشیوا کرد اورگ دا امدن بودو لی دولت ترک اوه خباته جی پیشیاوه دگره حیا کاره هم گلک جرا ایریشن دکه کو هکر بکن جهر در دنیا جی ترکلینه بوال تکنولوژی و اوه ایریشه وید کنش بو کرتناوه آلیدن ترکیه شخورا کریه عادت بصدا کارکر کرتنه کو پیشیا وشان کردی روزنامه کردی خباتن ویژه کردی بدن راوستاندن گلک چالاک دخبتن در باول هندر تدا چالاک دخبتن مثلا محکمه کی انقره دبیجن محکمه چار اوه دبیجن دبین جبو پیش روژا و خطریه ام دمکی او دکن دن راوستاندن نه بریاره کی محکمه کد کاربی اعتراض بکی یا محامیه کی بگیری اوقاتک بگیری پیشاوی بگیری تدبیری قرار ددن راوستاندن بویا وای ولات ماجی آلیه بندست ترکادا و نوا ترکیه بخود آجی پیشاوی دوی وارده گرتنا انجا برنامه تایبت کستکاره تکوه و براستی آرشیوه کی گلک مالدار و برفریه مروی بید ککو و حیان و هاجی گلک سیاست مدار روشنبیر نویسکار اکادمیسیان جه لبردست وانو با آسانی و با کیفخواشی جه سود وردکرن هم دوی وارد آجیم وک پارتیا ولایت پارێزên Kurdistanê û spasî ji bo komara çanda karkerên Kurdistanê li Hollanda jî ku ew jî ji ber ku sponsoriya wê dike spasdarin wê xebata me jî wê her domdar be heya em karibin em ê bidomînin em ê vîdarin ku em karibin pêşa rojê da vê xebata hanê bikin xebatekî Kurdistanî tîpên erebî û latînî û zimanên ê van perçên ku dewletên dagirker jî têda عربي وفارسي وتركي جي ام ليزي دا بكن كو بركي زمان كريلي و اوي جي ام كاربنا وبكن ام بكن كردستاني يجبوكو جديروكا كرد كردستاني را ببا بيبليوتيكك كتبخانيك ارشيفك ديروكي وبيتر برهمدار به امي فيداكو ويجي وخواتا خوكاش بكن والسبت خبتن آلیدن داشتی وارد چاپمنی دا سیچار مالپر مهنه و روپلانو نتوه پوکه و هر وها وشانا بجی آزندی ام چارپل مدیه دا دوشین قاسل گوری هیزو طاقت خو ام خطا مالا بدرخانیا کو مقداد مدحت بدرخان دست بکربو قاسی کشمت ام بدومینن اوتی کشنوان و آلاک بلنکرنه من العردين آیلن حیاج ما بین دفعه ورادا هنکی او بکه ام بحثا پرسن گرینگن دروجه و مدا کو ایروجی بخو گرینگه ام سرواناش انکی بسکنن دوی واردا هنکی چند او تهبل yani براستی yani beşin ki arşivci o rojnameşi دیروکا ملتا ده پر جیوان هنه یعنی یین arşiva وان تو نبه ملتین که دیروکا خو نزابن arşiva وان تو نبه که ده باشا روژا وان ده چه بویه چه قومیه کی چه کرنه کی جان ریخستن کی جان گروه بزانم چه بویه بیا پی نظام به شروجا خوشی نکاره لگور به تاین بکه. جبو ویژه یعنی آرشیوا کرد جبو تفدین رخستنی کردستانا با کرد نها کردستانا با کرد و روژا و تیپین لاتینی کارتینی جبو اصلا تفدین کردستانی روژا پر گرینگه یعنی تفدین Kurda karınca peyde bıkırın. Le hayal naha em bejin ki yani em bejin ki em diroka millet xwe
ji arşîvên yan ji pirtûkên yên dagirkerên xwe me heya niha em li ser wan dixebitin û ji wan me hîn dibûn. Lê ev ê projeya Arşîva Kurdî bi rastî valayek pir mezin dije dike. Ji bo rojnamegerî jî bibêjim ya heta yani ragihandina milletekî tune be dengê wî jî nayê bihîstin. Lê yani em bêjin ki piştî em bêjin ki nod û yekekê perçeyekî Kurdistan êdî azad bû, ragihandina Kurdan jî rov fireh bû. Yani evveya yani em bêjin ki dengê Kurda êdî hêje tevdê dunyayê. Yan jî li perçakî Kurdistanê tiştek dibe di aynı wextê de her çar perçê Kurdistanê pê dihesin. Yani ragihandin rola rojnamegeriyê di em bêjin ki tekoşîna milletan de jî cîvê girîng e. Ji bo wê jî yani divê merev ehemiyetê bide rojnamevanên xwe, rojnamegeriya xwe, yên ragihandinê xwe. Tabii ki yani divê navênê de jî em bêjin ki gelek ragihandinên ser navên Kurda hene ev jî gelek manipülasyona jî dikin. Yani em bêjin ki yani ragihandina ne a milletekî dikin. Ragihandina ji bo berjewendiyên grûpî û em bêjin ki şexsî hin ragihandina dikin. Ev ya derveyê ragihandina millî. Ez dixwazim wan derveyî wê behesî bînim. Lê yani em bêjin ki bi rastî jî van rojên dawî pêvajoyê yani em bêjin ki li rojhilata navîn gelek tiştên daha giran diqewîmin. Weke we jî behs kir yani em bêjin ki hefta berê li Başûrê Kurdistanê devleta ya qatil ya dagirker ya Cumhuriyeta İslamî bi dronan êrişên kampên yên em bêjin ki Komela Zehmetkeşanê Kurdistan û yên Partî Demokratê Kurdistanê îran kir. Di her du êrişan de çar peşmergeyên qehreman hatin şehîd kirin. Lê di a em bêjin ki êrişa Komelayê de keçek Kurd ya peşmerge yani çar kes birîndar bûn, yek ji giran bûn keçek Kurd Nêzî Süleymanî bûn, birin Süleymanî nexweşxane gerandin lê tu nexweşxane veya qebûl nekir. Yani rûreşiyek pir mezin ji bo Kurdên Süleymanî û yên Süleymanî îdare dikin. Keçek Kurd ji perçeyekê dinê û bi destê dijminê Kurda hatiye birîndarkirin lê doktorên Kurdan, nexweşxaneyên Kurdan veya ji bo em bêjin ki tedavîkirinê yani dermankirinê qebûl nakin. Bi rastî jî ev nêrînek gelek çewt em bêjin ki gelek xerab û dijminê milletê xwe bûnê dide nîşandan. Yani em roştê em tevde dibêjin Kurdistan ne çare yek e û yek male em ji odayekê diçin odayekê dine. Lê werxuyaniyeke hinek hîn ne di wê baweriye de ya jî
تکلیه وانی مصلحت پارتیا وان و تکلیه وانی و داگر کرن دنه یعنی ام بیشن که وی فکر جسره وان در خستیه او براستی پشتی وی مسئله لپرچین دنه وکا ام بیشن که لباکر کردستانه yani me le Diyarbakır bejek be grubên din re be şînek danê dîsa hevalê me Partiya hevalê me Partiya Welatparêzên Kurdistanê li batmanê şînek danîn dîsa ez dizanim li Avrupa li gelek welata ji bo van qehremana peşmerge yên Rojhilatê Kurdistanê gelek ولاتین اروپا جشین حتی و از دخوازم ایجا تو قالا ین اروپا بکه نها ملت کرد لسرانسر دیروکه و دمن نزیک داجی گلک ایریش جالی دجمنا با هاتیه سر و تسر بگمان وان ایریشانا نه داوینه نه دست بکنه یعنی جبر داشی ابریش و تون توجی و قرکرن و کشتن هات نکرن وک حلبچه وک انفال وک ایریشن گاوا کدیم باشن قلادزی و تشتدنیم او سردان کردستان آجی گلک بیارو کریارو اوه چه بونه و دبیجن کرد گوتنه که کردا کبنار های دبیج دجمن لومه نایکر يعني دجمن نجي لو ماي نجي مرف يعني بيجا كما دجمن اجبركو دبي ابي داجي يعني شرع اسرائيل وامريكا بايران را بگمان شرکی کو سبب ویجی اگر ویجی ایران بخویا رژیم ایران بخویا لنبر وان ایرشا ایران و هوالبند وان ایرشی کردستان اتکن گلک درا ایرشی کردستان کرن گلک بریندار چه بون گلک در وار مادی zarar چه بون و انندک کردن من روجرات ده 11 kez hatın kuştun perivanji kesin sifilin yani macerin kampanya evet bu yana hani neku em lomaj ji İran'e dikin ev heza metinkar tundra u rejima İslamiya İran'e ev erişe xutkin yani tişteki li keseki birindar vakti nefeşane kabul neket doktor devl sonda xubber de per sonda xub ke li mezeneke birine ve derman neke yadım ملاین کردستان سر ناو دین کل کردستان وک عادت کیه و آوا دینیه جی هر مریه کی چه دبه به گمان اوه کی اسلام داوه یکی شهید به شوشتن برکی جر نلازمه و تشکی دی لی وک پرنسیب وک عادت مریتین شوشتنه و هاد دفن کرن دبه کو کردستانی هنه کی جه ایرانی بترسن زورا ایرانی هبه لی نکو او آستا کو مروج انسانیتی مروج درخه نبوه معنی ملکی نیل مزگفت دا شهیده کی بشوشتن او جی yani براستی جیکی اویه اویا اوکی yani دلتازینه کی سرانسر کردستان دا چکر نرازی بونیه کی سرانسر کردستان دا چکر لهر داری اوروپا جی درباجی ولات جی شین جبوان هات دانینه و دوان شینا داشی اکو دل مرو ایشان نکو ایرانی شخون دجمنه yani evkiye ev pişti brindariye ve damajoy hane ciye diltazin u dil eşya hemi Kurdistan'ı bu ama vedkin hükümeta Kurdistan'ı biçeki tavuraki hiştir bikirta hükümeta harema Kurdistan'ı cidve revşeda belki hinki persküreki var nafayı evi hemenci le pevist bu lembere ve bu yere tane ve le kollaki evina hiştir tavurdan yana
او تاوریوان جی لگوری من ضعیف بو لنبر اوی بویره هرچند او بویر سلیمانیه چه بو لدرکی لی هرما کردستانی گرک بچکی تونتر اوی بستنه تاور بستنه هم هفیدارم که اوی که پیشیافی اوی کرتنه به هوا که اوی بین جزا کرن در وی نهار روژابا ما اوی دا 24 نیسان هم زانن د بویرین گرینگ دیروکی دا هنه که ملت کرجی تیکل داره ملت کرد علاقه دارد که یک جیب قلدزی هم زانن بعثیا 1974 دا بیریش تیاره زاروکین کرده دبستان پیشی بمبا کرد 163 کس هاتن قتل کرن کمکوژیه کی در تزینه کی گلک مازن بو انفعاله کی گلک مازن بو کردستانه ناب ملت کرده سال بگره هوی بو ام دیسا به مناسبته همین میتین کار کردستان رو رشت کن جبرکو اف مثاله که قلکرن و کشتن و تالان سرانسال کردستان قد کم نبیه دوی وارده ام هم یا رو رشت کن و اف قلکرن و ایریش دی پیشیا تکوشنا مجناگره ملت کرد هر سرپیایه هر تکوشنا و دومه آلیه دنه دیروکه دا جیکی گلک گرینگه سال بکره آویه 24 نیسانه قرکرنا ارمنیانه روژاکی گرینگه یعنی قرکرنا ارمنیا بگمان بریاوه دست و سال 80 دا بویرن به ارمنیا ردش بریا ارمنیا دست بکر شر بریا شر دنیا داجی شر عثمانیا و روسا داجی اوا پرسکری کردم بو گل شکی نابنا اوه دا یادن د شر دنیای یکی دا که 1914 دا دست بکر عثمانیا اوه چاقه اتحاد تراکی یعنی جوانن شورشگر چه بیجن دستلاتدار بون د حکومت عثمانیا دا و امزانن دولت عثمانی سر اداره کرنا خدا سر بنگه که اوه دخبتین بسلمان و نبسلمان yani civata Müslüman, civata ne Müslüman. Duy var da vak politika kitabın peşaho, pişkiri ya Müslüman atkırın, diye ne Müslüman şey, hava kidine yav dikırım. İşber ve dema şarı cihane dest bekir, Osmaniya ev kırdı. Orduya xoda kesek ku Ermeni bun, ya ne Müslüman bun, evana çek kırın. Dınava şarda, harbe da çek kırın, evana dan ciye hizmeti. تنه دانجی خدمته اف دستپیکه کی بو دستپیکه کی دجاتیا کسی نب سلمان بون بوی هوای دستپیکر و یادن امزانن لقامش لیه انور پاشا دوی دمه دا دما حرب عثمانیا و روسا دا دوران 9000 کردن جهرم دابون هبودود یک شبکی دا لبرسرمای قرکرن ده محكمة خدا جمهورية بيجات بيون كم محكمة كن من أوقاسا كرد شو حولي راكرنا يعني شو ناوي ده من نشان بكن ومن محكمة كن يعني أو جدا نشاندان كوش بالراستي بصانبون أبي خلكرنا هاتنا كن يعني 9000 إنسان ده شبه كداش برسرماية جبا كل جلي وانتنا وبرسي وأبي ده سرماية أبي ده سرسالي yani ma duazda wan duazda eviye çeleda qamış diye dişebeki da hat qirkirkirne bes devlet Osmanlı İttihat Terakki via avansu cihani Enver Paşa xistan ustiye Ermeniya vatan Suriye Ermeniya şberku sujdar digarın sujdar kirin Ermeniya o 24 Nisan 2015 da قراره کی درخستن استانبول بصدا ارمنیان دکاندار پیشاساز روشنبیر نویسکار دان هبود کشتن قراوانا استانبول دورا بصدا انسان دان هبود کشتن ابو
destpêka qirkirinê hat evkê ew biryara wana İstanbulê ku dest pêkirin di şevekî da ew qasa însanê rewşenbîr û ew dan hebû bûn sebebê qirkirinê û qanûna tehcîrê derxistin ji cî rakirinê bes divê ev ê da em zanin dîroka Kurdistanê tiştekî dinê jî heye yani ji ber ku mesela Müslüman û xêrî Müslüman Ermeniyê ku yani bûn Müslüman nava Kurda da hediyan bûn Müslüman bûn Kurd wek Kurd hatin nasînê Kurdên ku filaman cî ku Ermenî hebûn Ermenî hatin hesebê Suryanî hebû Suryanî hatin hesebê bû warî da jî millet têkil hebe yani nevek irk tenê nine yani regestenê nine millet tevlî hebe duy warî da wextê biryara tehcîrê derxistin ê ne Müslüman hemî ketin ber ji aliyê Kurda da Kurdên ku wek Ermenî de hatin nasînê yani file bûn ew jî ketin navê û êzîdiyên me jî piranî jî li ew ê Serhedê li wanê Qersê û ew ê wana hema bêje îro tibkir ji xwe yek êzîdîkî nemaye yani hemî ew ê ne macir bûn ê ku hatin kuştin ê ku qetil bûn duy warî da ew jî qirkirine yani qirkirin tenê ne Ermeniye û resmî dirê da jî wextê birin hem ew dibêjin çiyayê Kurmenc paşê pirî Ermenî kuştin gorin Nur daxê û dawiyê da wî kirin Gawur daxê piştî wî niha navê dîsa kirine Nur daxê jarê Nur dibare ji ber ku pirî ê ne Müslüman kuştin li wê derê dirê da ji ber birçîbûniyê û tîbûniyê û ew ê ji xwe dirê da hema ew dikirin davetin dikuştin kesekî ê ku hat macirkirin negiştûna xwe yani hinekî dîrokzan dibêjin milyonek hinek dibêjin milyon û nîv herçi be qirkirinekî dîrokê da wek yani mîsalekî kêm wek wê qirkirinê heye tabiye bana ne tenê Ermenî ne Kurdin jî û êzîdî ne Kurdên ne Müslümanin aşûrî û kildanî ew ê wana li jêr bûn ew wana ew jî ketin ber lê ne ew qasî mesela derdora Mêrdînê û jêrtin ew qasîn zêde qir nebûn yani duy warî da piranî ê Serhedê û ew ê ji ber ku nêzîkayiya Rûsa Osmaniya dixwest ya İttihat Terakî dixwest ciyê ku nêzîkê Rûsyayê ew bikin yani pêşiya ew ê bikin file mile negirin wê derê duy warî da jî serketin qirkirinekî gelek mezin pêkanî divan aradan yani kêmasiyê ku min tê de hiştin ji kerema xwe temam bike يعني مرة وقتا يعني بيجن كي اتحاد تراكي دنيرة اتحاد تراكي دين دولتنا ليه خدية دولتنا ملتك وانتنا وخدية عثمانية يعني امبراطورية عثمانية ده حسباندن çünkü قال لك ملتي دين جوان بخاتيا بود دو گوتن که اوی پرچه که ده دسته مده مایه ام نخوازم به ملتین در ره کار بکن اوی پروژه ویا یعنی فرمانا ارمنیه یک جگاوه به پروژه بود یعنی جبو دولت ملتک آوا کرنا ملتک yani اوجی پیشی به جبی yani tiştekî dibên Osmaniya, Anatolya û dizanim çi li wê dira yên pêşiyê ê ne Müslüman, Ermen û yên Rûma yan ji wan dest pê kirin. Yani ji alîkî de em bêjin ki Ermena lê ji alîkî de li aliyên Qeredenîzê jî yani Behra Reş jî Rumar yani xwestin paqij bikin û yani wek mêjiyê wan jî paşê derket holê karikatûrê xwe de digotin ki me zoya xelas kir sıra hat loya yani me Ermena û yên file yên dinê me xelas kir lê sıra hat Kurdan yani eveya hevde proje bû proje ya ke ji dewleteke re milleteke ava bikin
وجبوك يعني فبكم ملتجي ملت الدنيا تنبكن يعني أرمنا تنكرن كرداج تنحس بعض وصرت تنبونا ما دولتك تركيا أباكرن يعني أبي بروجه بو وكا وجي باسكر أول باشا بزانبون كرد لسرقة بشي تان كشتن يعني يقفلاندن دسرماده هاتف كشتن يعني أبانا بروجه دولتنا و tabii bejin ki proje devleti yani fermana Ermena yani disa tezani lebede aynı demi pişti bejin fazla fermana Ermena bu le şazde ve hicdeci le serhatte jibo yani tehcira kurdajı tespitler bu. يعني ام بيجيكي قال لك يعني تشتينك ام ناي قبول كرند وي دميده بيكات يعني قال لك ام بيجيكي قتليام ارمنا لكردستان جو كردستان بكره حتى ام بيجي شياي كورمنج حتى لا ادنا وان تشتا هاتن كرن لي بلي تفده پروژه دولت پروژه اتحاد ترقی بود اتحاد ترقی جارنا چرکز بکارانی جارنا کردین yani bejikti tekiliye bu bu bana bkarani yani proje diye proje o meşandına ve tebde itaat terakki bu o ver taşı berdamya ya o an Kemalist'in ve demedi. نها وقت ما اما بيجا تانج ما ام هنكي بحثا اوي بكن بحثا روشا ايراني وشريوان وامريكا واوي ونظن يعني اغربست هات كرنه اغربست نابرا لبنان كت نابي يعني لبنان جي اغربست جيبو ناتانو سند نوفا اسرائيل ولبنان يادا سر مثلا حزب الله تيكرني عادية مثلا هرمزة جاب فد بوجت تيكرتني أو جي بو روجافا الدنيا دا واري آبوري وأبدا جبركو قلق جرينجا لإيريشن سر كردستان الناس كرينا يعني حتى زادت بونا كو حيانها حفصد وبنجي جورتر موشكو وأب تيارين بي أو إيريشة كردستان يعطنا كرني وبشتي شر قويا يعني الرابع استيايا دورا سيشل إيريشن دني سر كردستان يعطنا كرني حتى دوجي دسي درون علي كردستان دا إيريش كرن كو بيشمركين بداوية جي أنجام بان إيريشانه بيقومان لإيران حيانها أبكي نهض ديتنا يعني كسكيكم مخالفة كي لإيران ورا سر حكم وهم هيزن دربا وإيون در بشتاخولي قريبا شونا أب إدارة سيستما إسلامية تندرو كسكي لورتتنا بري بكورشارا خو بشكي أو كرن قرن كرن لكورشا مربكي هم راشيستا وهم جي هزاويتنا لهندر يعني هزاكي alternatif tuna جبر بيجي افضلوا صندن عليك يا جميل اسباب كم ايرو وزير الدربا ايراني شو باكستاني حيانها وك فرمي دست بي نقوت نم دست بي دكن جبين بهبودورا شو اغربسته يا شي اتفاق بايران را تشوا بكن مثلا تشكين ابي اتومي وتشتي فجأة وتشتوها لدبكو شونا أبد دبي روشة إيروين دا أو دانو سندن ديسا داس بيبكن ده أنجام دا قناعة من أبكو أبي شريحاني وهاوكي دمكي بسكن حياكو ألترناتيفة كي كاربا بيشكرن جبركو دولة إيراني حياة خودي في بيرو باورية با
ev İslam tundra û ku li hemberê herêmê jî yani îdarên herêmê jî û li hember dunyayê jî xwedî wê helbest û ew ê bin ew destêwerdanê welatên cîran mesela wek Iraqê û Lubnanê û Yemenê û her wiha ew ê tundrewî ewa xwe bidin domandin ev şerê hanê xilas nabe bi dawî nayê yani ne ku ew kuştin û ewa navxweyî ku li Farisa jî dikin û li gelên pêkateyên dinê bin destê wan da dikin ew jî li aliyekî dinê vê meselê bêguman em Kurd û em ferd bikin pêkateyên dinê bi serê xwe nikarin hikmê Îranê bilûxînin ya jî evekî bikin ji ber ku ev derdorame jî pêçandiye her çar alî mêtînkarê me dora me girtine yani em cîkî de venabin derva jî di warê da lazim e em Kurd amade bin navmala xwe safî bikin û yekrêziya xwe bidomînin ji bo ku firsetên bi destê me kevin em kar bin bikar bînin lê aliyê dinê li hember van êrişa reaksiyona ku li Kurdistana Başûrê Rojava hat dayîn ji ber ku ew çaq metirsiyekî qirkirina milletê Kurd hebû em dibînin vê reaksiyonê kêm e yani hem Kurdê me belkî rojhilat jî di wî war da zêde çalak nenin lê Kurdê me perçê dinya da jî ew kin yani zêde ne çalakin qasê ku pêwîst e û milletê me mihtacê reaksiyonekî ye ew reaksiyonekî mezin wa heya nûçê nebû em ê bîdarin ku milletê Kurd li seranserê cîhanê ciyê kullê ye reaksiyonê xwe xurtir bikin bûyê hêviye eger gotin tê çema gelek Kurd hebin dawiyê em bername xwe bi dawî tînin ejnihada ji bo temaşevanê xwe dibêjin heya heftekî dî bi xêr û xweşî bimînin gotinê tê dawiyê ew silavê bikin yani em pêşikî divê giromelê de divê Kurd yekrêziya xwe pêk bînin û wexta firseta wan hebû hebe jî wan firseta pêk bînin ji bo wê jî pêşî yekrêziya navmala Kurd û yekrêziya navmala Kurd. Spas. Heya heftekî dî bi xêr û xweşî bimînin.